Bože, šta je ovo? Mater je skroz poludeo od rakije i samoće. Dobroveče, putnici kroz mrak. Svi volimo priče o napuštenim ukletim kućama u Americi ili duhovima iz viktorijanske Engleske, ali najgori strah je onaj koji se krije u našem dvorištu. Večeras vas vodim u istočnu Srbiju. Zima je 2012. godine. Zabačeni zaseok na obroncima Stare planine, gde zima ne donosi samo sneg, već i ono što hoda po njemu. Ugasite svetla, stavite slušalice i slušajte pažljivo. Marko je beogradski student koji je došao da obiđe dedinu staru kuću kako bi sprečio pucanje cevi tokom nezapamćenog minusa. Nema interneta. Signal za mobilni je nestao pre 3 dana. Ostao je samo stari fiksni telefon koji radi preko bakarnih žica iz doba Jugoslavije. Halo? Ko je? Marko, Jovan ovde, komšija iz Donjeg sela. Čekaj, Jovane, dobro je da neko zove. Signal za mobilni je skroz mrtav. Zavejalo me, sneg je napadao preko metar. Slušaj me dobro, mali. Ne zanima me ni sneg, ni cevi. Navuci teške zavese. Navuci ih odmah i zaključaj sve. Zaključao sam, čekaj, Jovane, šta vam je? Nema ovde nikoga, ni vukovi ne bi izašli po ovakvom vremenu. Nisu vukovi. Nešto je sišlo sa midžora. Psi u mom selu su lajali satima, a onda su odjednom zaćutali. Svi odjednom. Preko snega idu tragovi nagore, ka tvojoj kući. Idu na 2 noge, Marko, ali nisu ljudski. Ako čuješ da neko kuca, šta god da čuješ, ne otvaraj vrata. Čekaj, Jovane? Halo? Mator je skroz poludeo od rakije i samoće. Nema ničega na polju. Marko se zaledio. Kuća je bila udaljena 5 kilometara od prvog komšije. Kroz smetove koji su prekrili puteve, ni traktor ne bi mogao da prođe, a kamoli čovek. Marko, sine, otvori vrata. Mama? Otkud ti? Kako si došla ovamo? Marko, sine, otvori vrata, smrznuću se. Markova ruka je krenula ka bravi. Instinkt mu je govorio da spasi majku. Ali razum je vrištao. Njegova majka je u Beogradu, 300 kilometara odavde. Auto ne može da prođe ni do podnožja planine. Nešto tu nije bilo u redu. Glas je zvučao previše savršeno, kao loš audio snimak pušten na repeat. Ko je to? Odlazi! Zvaću policiju! Marko, zovi policiju. Marko, smrznuću se. Hladno mi je, Marko. Marko je ustuknuo ka sredini sobe. Oči su mu se privikivale na mrak, koji je razbijao samo slabašan sjaj i šporetana drva. Tada je pogledao ka prozoru. Zavesa je bila malo razmaknuta. Sa druge strane prljavog, zaleđenog stakla stajalo je lice. Bilo je bledo poput kreča, bez obrova i trepavica. Imalo je oči koje su reflektovale svetlo s vatre, poput mačijih, ali ogromne ljudske. I najgore od svega, usta bila su razvučena u neprirodan širok osmeh, otkrivajući redove sitnih, oštrih zuba. Bože,
Šta je ovo? Mater je skroz poludeo od rakije i samoća. Bože, šta je ovo? Beži! Beži odatle! Kada su spasioci na proleće uspjeli da dođu do zaseoka, vrata i prozori dedine kuće su bili razvaljeni iznutra. Markovog tela nije bilo nigde. Policija je zaključila da ga je uhvatila panika i da je pobegao u Mećavu, gdje su ga rastragli vukovi. Ali lokalni meštani u tom selu, poput starog Jovana, do danas drže teške drvene kapke na prozorima. Zimi nikada ne otvaraju vrata kada neko kuca posle ponoći. Čak i ako glas zvuči kao nekoga koga najviše volite. Pazite kome otvarate vrata. Hvala vam što ste slušali. Ako vam se dopada ova srpska urbana legenda i radiodrama, ostavite like, podelite video i obavezno se pretplatite na kanal, jer vas u sljedećoj epizodi vodim u katakombe Petrovaradinske tvrđave. Do sljedećeg viđenja, lepe snove vam želim.